Melissa Ferreri chu school me chedang laka chuan adang lambik MMA mi pa star po ka nei ve ngai lo ani ma che ka me chat pui te hi ka star jok thin ti chuan Melissa nuna thil theng engamoni awma wangin anina chian lo na ane ni kan chung ko zinga mi ni lo mi pa pakhatin kano pan line min khoi khemani chu ta tang chuan kanina hian ka chiang lo ani me chia ni kha thalo ngoi ngoi a shan na kaneya me chia ka ni chuan a thaber do tu ka ni a tinat olsam tak ka ni bokin ka insiani kum som paruk ani kumin patil angin bial nu anei chana college akal chaume uchuan patil nun anga nun man khanwam ati to a kum som chung ringot pon ngai zong sang sang akop kwala ni anun chu abeidong chana mani an pui kop ching ka ni a ka inlai chin na nei tikha a hlo ting thengai lawani ni tin zu ka ina ka ruya kartop lama drugs ka tire a karil ro film lawa ka overweight boka chuan ka shisel lo boka ni kanun kha ani telin thunun har ka titel telani abula cheng ve achia nu chuan melisai omdana chuan hlo thona aneya melisai chu a aw vak vaka bangte achum vak vaka thil paite chinga achia nu chuan atwar thei to thlo dawa wangin ati ti puita a Melissa chuan biak ina in khoma chan puina dira duwa ma se an pom du ring silo Christian ten toile patil an ngai dania ka shat kha ka ngai tuana a tlata chuan tv ka lo sha tele ka thian te thon thu ka lo shat ve changte an chung de Christian ni ve tho te ngai dan an soi mang chuan Christian zongjong te hian patil le tua hi an hwa angin ka lo ngai ve me a Melissa ngai dan chu ni tin ain so son ve deuh dewa an boss ber Christian pa chuan Melissa chu an na tho na lama po patil ania wangin fair lo takin a treat ve ngai lawani bela chu a fel MMA angil neya minza thiam MMA ni kum tam tak kan thodun chung khan mirin omle bel tlak tak ani ti ka sia mishing kanina ang khan min ngai sak MMA ni min ngai saka min en sang ngai lo bukani a boss ne na voi tam kharau nun lam soya an ti ti nuwa chuan Melissa chona patil chanu abula cheng ve chu biak ina kalpuya somta ani chuan o ti na changa kanin khom na mun vela chuan kumsom sari vel ani to ang Doris le LJ hi an oma an biak ina ban nge tak tak te anni keima ni min mo vela chuan min sha thiam ngala ti chuan anni chu Krista ang me ngil le anni kanuna anonin rol vata min kai thawin mangai takin min kwang kwa ngala ni an thinlung zong zong min penghala Doris le LJ de chuan Melissa chu Bible chung chang an zirtira pathian mangai na an ko mu bokani ni khat chu Melissa chuan a changlet ve ta a kapindana chuan keima in ko oma khummonga chuan ka Chhuah Bible chu ka chiar te kha asoi chhuaka chuan ka thinlung takin Isu ka chunga hen lo lut la kalele chandam tu lo niang che ka tia ka tong trai na chu alo chang ngala ni chumi chonwa chuan ka thinlunga Isua chuan thutmun aron rem ta a keima a hian kalatun le shiat phak ngai lo angin athang don ani Melissa chanu po chuan Isua tan anun a hlan ta a anin leichina chingfel tur chuan hunrei ve de uhlek an mamoni kanril rulama kanin zom nget MMA kanin mil MMA kanin rington boka kanun inzam nok inzom chu zoi zoin chinfel kan tuma toile patil community akan omna tangpon zoi zoin chhuah kan tum bokani pathian ro puizia chu ani chuan olsam takin min chinfel sakmai ni atir thlathum thali chung khan Isua nena kan swalti kan puanga kanin sir thu kan soya ma se khum khata kan cheng dun thei to lawa kan thil ti hi adik lo tak zeta mun shanga omveve angai ti kan che chhuaka pathian chuan olsam takin min thin sang ta ani ti chuan chu kumsang kha zakwa som kwale pali khan ani Melissa chuan Exodus International kaltlangin counseling adong thina hei hi mani an pui kop ching te ta na Isua Krista thil ti theina manga chhuah zalen dan zirtir tu polani chumi hmuna chuan nun thar nei turin fuina adong thin tuna chuan pathianin ka thinlunga hliam omte chu min thoi dam sak to a tuna chuan mei chheni hi a that ziamin zirtira nu dewa omhi a tha a mi pa te nen po kanin tlukring ani ti min zirtir bokani za omna le angkhata siam vek kan ni ti hi min shia chwa tir boka Melissa chu kumtam tak focus on the family staff te zinga atel to a mun sang sanga te azin kwalin mani an pui kop ching te hena be seina nun an nei theinan thu te asoi chin ama akani na chin le tuna kani na khai khin tur tam tak kaneya
tuna kanun dan te soi tur tam tak ka nei boka ama akani na nen kha chuan mi sang hlak ang kani danglam na atam to lutuk lalpa engtin ngai ti thei jok le engtin ngai ti thei min khak danglam awangin lalpa kalong tak sate